Monanire to mathithio ntuku ya narua ni Maureen Kome na ni Purity Richard, na ningeto Maureen Kinya na nteto chetu chirambiriria thaiji. Ngaukano no chietete na mbere gukujirwa kanisene ya Methodist SYNOD ya KAAGA iria niyo NKURU BURU aja KAUNTINE ya MERU na ndege tumaira guciebania na utongeria bwa Joseph Ntombura SYNOD iria ithagirwa na ndwangi 23 ibaugite bo batigwetanirwa na KIGOMANO kya kinthiguru MWANKA ndiria Ntombura akaumagitine bobo bwezite onde Ntombura ethiritwe akinenkerwa ntuku mugwanja kumaruka gitine kanaritwe Kenya wantuko kathomba ndwangicha kanisa izi chithiritwe igitumiria guchiathurana na utongeria bwa Ntombura muthumrioki katwambiririe ya narua tuchemanĩtie aja turi delegates kana standing committee ira itongagiria KAAGA SYNOD twetikanĩria ati kwina thina kanisene tutumba kuitha bou kwina thina kanisene Bubunandi no tongere basindoni ya KAAGA botongitoni Bishop Mutweri aramthoni narua bachumiritie na kuga bakutha bagicieberia kiro tongeria ba presiding Bishop Ntombura mwankarira keberetine kiria gigatuma mantu yombekana ni mutongeria uria wathiririe gita ria weria kwa ria utongeria kanisa miaka 10 ta uria bangi bathiragia bageta kinya wena bwiri kweberetine mutongeria ungi umweru akathurwa na akathurwa njira ira yagirite te ya kwithura ni handpicked ni athurwa ni delegates bathuri ura babwiri kwithura bathuri na Reverend Joseph Ntombura na bwiri kwebera gitine na mpwe kenda kanisa ewatanira kethea aino batu ba kwithura kanisa irimwe kuringana no tongere bobu bakaga SYNOD baugite mwangira Ntombura kethwa gicebere gitine niro bagatoka kairi kwitikana no tongere bakanisa iji KAAGA SYNOD ni kwenda guciebereria mantone jakonie conference office utongeri ba conference office mwankari Ntombura kauma gitine mtonge umweru athurwe ai presiding bishop atumiri bara bekisi araba ukite monkira nandi atumiri bara begesi ndoni KAAGA ne bageta na mbere batitikiro tongere ba Ntombura buthabuke baretera atumiri bangi mwangara keberetine bwaja ire touga a minister betu bonde ba KAAGA SYNOD kiri saketi 23 bakenderea kurita ngugi na kwewa kugwatirwa kimaromba na kimantu ja mbecha nikenda bakomba gwitia ngugi ya mwathani na mbere kanisene chietu chionde saketi chietu aria ciethiritwe ire KAAGA SYNOD itetekeria kwathirwa minister bayo kuma conference office a minister bayo bakathagwana ni bishop wetu wa KAAGA urio barungamaira no bategaira no rethe wao mwankarira kanisa ikona presiding bishop mweru na KAAGA SYNOD ichoke connection mbere reu mutongeria wetu wa SYNOD ni Reverend Dr. Nicholas Mutweri Ntere tukambire nande safari ya thiri safari ya kuoria nkoro cia member betu na safari gucokaniria member betu na tukambiria maromba ja ntuku 14 kuromba na guciata ni stormwero tukayukia kuma ange aretine connection kana aretine conference a minister baratu ina boto abamenyera bunka benda witanira ngwe na atwe ende ro kenda utotiga twamwira twebere etena there na atwe totiwe ura tukaritwe KAAGA nkiripotera UTONGERIA TV bitamutuni murioki.